law secretary si nili dengbom central committee long lapen bokajan LA lang ta anili ame pulo lasi kidamtang patumi a news along ake hai tuliram rong hang kaning jepon ke re-election aputhak chalang li ning jepon lo re-election ke nahok ta constitution long ridam eta thelong li pusalang li pupon lapen eson bangki puro thulang eson bangki puke lahan lo angdeng pihini angdeng so troksia teng pen sik sidula teng pen alangli ke be ke chia tumphan voter list pen thanai pukon nasi ke tok lopo England ta bang hala dakta India so si bang arlenge theke mandam lason da taxi America ta son si ke mandam po are ake hai tuliram rong hang nangli chini nelang ade tin si a country tin si constitution ke kaprek nangli chini lobo non China dam tha he nangli hada communist body hada freedom of speech doi ma be hadak lam tha nang li jong si hadak nang ning hang ling lam ning jedam government abiruddhi ning jedam pode bang nang desi bang nang rot peji bang acha Chinese government tung hada dak India ke freedom of speech and expression duko ili tum lam kaning je ke ili tum aron pen jong si ning je polotang te tum han constitution ateng pen itum han ja kong nang pido lake warsa nang pido ke chok che dolo polotang te itum government fan oppose dum dong lake constitution ateng pen lo lasi freedom of speech and expression ili tum ning ki hang ateng pen aron ateng pen lam ning jelong lapen expression poke ili tum in ning kamatha alam itum kaprek fan che share long ba che than long nangli ini tum hanang ki pu APHLC phanang pu ke lahan lo APHLC tum ke kipamang hulok rar phan kipamang hulok lapen lapuson si arong dampo Christian tumalong lote Christian alam ben si vur ka chohang dam aron ban long dam lote lake siksi dola teng pen lake nangli a video clip se jong si do polotang te nampak lain not rar phan pamang huli athe ile tum Indian a constitution long introduction part of the constitution punang li hala puri tha India constitution long preamble pulong ketok dui hodak India is a socialist secular and democratic republic with okdu Bharat adet along ke ajat adhorom ta dolong ame thanga ning hanga teng pen prosar dam long lukhimon dum ta bang ame thanga dhorom dam po prosar long aron bari matum ta bang ame thanga teng pen prosar dam long Christian atum ta la son se ame thanga dhorom pen prosar dam long lo nangli dhorom amen pen ali choniri ki pui bu bangke lake India adet ke ajat adhorom panta warsai ki pi si vedlo lapen hada ki pu ke pilo chinghon seroi nei pusi Indian a constitution long ke tok lapen ake hai sar jai ka thar ke la Christian tumlong dam pen Christiana men pen si vot ka chohang dam pu ke la ke nangli la grar phana me ke pa lu la pen ke pa chu bai kam sinang li ke la ke than urar phan lapen nangli kaida ki pupu non anta nangli constitution clear kalilang ma high court pen PIL number 9 2015 aning kanel tum high court pen wardig long elu wardig long era phida nangli kroi thek thek halada ke angdeng pihini angdeng so trok ateng halake first district council pangni ne aprang la ilitum a district long dera phi council elected abelang hala sohut lasi governor si alomso ningkan hini ke thoma phan council ke pangni je phan si hala first constitution puke tok do angdeng pihini angdeng so trok sik sidul lang li chipuri tha dak lang lapen jong si mo council tang dera phi kim rang tang dera phi lo pulote nang to mithang man jakong nang pinoi pulake angdeng pihini angdeng so trok silong lang paragraph 2 sa paragraph 7 along purhi lote haladak nang tum hala kim rang tang delo pulotang te nang tum constitution akimi a rules ti salam tami pu haladak paragraph 2 7 long lang hadak telong nang li Amerika adet nang li ha Mauritius to nang li ha England ke mang hudu nang lelo Ladakh forget about other countries. Let us talk about India. Ladakh, pli a state do India long, just met 6 schedule pen kachari state. Ladakh lang tha. Thoi a jo state pen kache prek dumawe. Bihar, UP, Maharashtra, kaprek adet a state pen pangbar tha. Non a kaprek a state pen ke non 6 schedule pen ke pangni a state ke a rom si prek jam. Hala England alam ke nangli mathadam nang nilang hala ke hello piglang dak na hematik ku ba lo domestic lo mang chini tha 6 schedule ke domestic lo pu piphan lo
metang local law pulo lake local constitution lo lake schedule tribe to ampat nang lisi rat phan pamang hulu la constitution pur hi pametha hadak six schedule la banglong masiki tokdu six schedule to the constitution is a mini constitution governing the administration of tribal area poda ke tokdu kopia phano lake administration poke ke chari je phano bodi nangli counseling ni hamlo non cm nangli jongsi jakong abe nangli sakuri pione pulote nangli ge to ini nak lo kente ani sia che theklong lo bu Karbi Anglong autonomous council pen ke toy Texas department atum pen hadak tangka ke parung dam di trading license ke pahang dam areng apak sinang suhala da lake kopi polo nangli kang tang polo ma mate six sidul kang tang polo ma six sidul kang duga polo nangli cemata thala reply nang pitha nilfan council kim hamle lale kang tang ali council hem rak dak pachok setanang six sidul teng panang jong si jakong je prangun pote lain lo power ke make man thelong le lake jurisprudence law kitab long ta ki tok do lake you cannot see we cannot see power with our naked eyes chinglabu tokku te lake influence ji phose ji lake lason hormu kedam tang chiklo yona prang nai tum thelong lo assam direct recruitment pudi commission pangni alo third grade lapen fourth grade chukidar bel ke theng lapen hala kopilo pui ho bel ke theng mira lang ke chor lahai aposanta council pen piune kopi pot assembly pen nang hala dak pen nang papi rong lo nang lagi plang play pupe te pc pulang lake ha ki plang play po punang gok po nang li lo chichini dunde hadak mla bang pli to man kopilo pa opos ne dak ke ako nang tum hadak opposum de lo nang li tum council pen executive committee dono dak sesona lo dora labang soal lo di Assam direct recruitment commission labang soal lo ke six schedule area lo ke applicable kali pu ladak nangli resolution enra governor phan lo non hadak assembly long lo no mla tum phan mla ke kopi phan lo mek pajang phan ma hadak assembly long ke lason ke Karbi Anglong ara tum ke non ke dor lo lage mek jang alidar ki lu alidar che fight athi alidar man ke ne tum ke Karbi Anglong me se reject lo lage leader pulotang te lead ke japon thega bang nei confident do nahi aron thek nahi leader boma che kop dophala himanto na thaling nangli arjurat pote lage Karbi Anglong se view po lage we do not want such kind of leader we need good leadership we need good leaders to take forward to our people la tum ke nangji ke la sik ako thelam dolang nangli pu la non e PHLC tum ke re-election doji puke pacho bai ke hang thap pusi puke di ke hang thama ke hang pruma apole lang nang than po di Assam Panchayati Raj Act akitab chunam namoy kali tehala nang pie do budi nang pie phama nang security phan mahala toino hala Guwahati lom da dei di Assam Panchayati Raj Act 1994 labangso akitab alot hui solong first a pesa long ke tokdui pur daglo te section 2 long ke tokdu labangso a panchayat aron ke thoi ajuk an ke cari caron unpo seta 6 schedule puyo 6 schedule area arlo ke panchayat lo ke applicable kali putok daglo data পঢ়ি থা হে আপরাংসি কিতাব পঢ়ি থা লো পঢ়ি থা লাসো ফিলে নাংলি রাত ফান থানো লাগে নন কে নাংলি বাংকে রাত ফান কে পাচো বাই কালি নাং মে থাংসি চো বাই রং লো নাং মে থাংসি কিলু ঠেক থেপু নাংলি মে থাংসি চে এক্সপোজ টু দে লো রাত ফান নিলে তুম পুবম লোকে পাঞ্চায়ত লো কে এলে তুম आर्टिकल 243 एम लंग ता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लंग ता के तक दो लोके हदा लांगो नॉन मा इंटरनेट लंग नांगली पुर हलादाक पुर थाते इंटरनेट लंग दाम थाते लॉग इन था टेक लोइंग के 243 एम के एप्लीकेबल काली 6 शेड्यूल एरिया चत काली मणिपुर के 6 शेड्यूल एरिया काली लो सिता में हाला मणिपुर अलोंग रिया लोंग अंदा इंगलोंग असो आखे तुम हदा कुकी तुम दो जमीन तांखुल लगा तुम दो हाला दाक मारा तुम दो पाइते तुम दो हाला सो इंगलोंग एरिया लोंग अंता लबांग सो 6 शेड्यूल के एप्लीकेबल काली पुलोतांग दा के 6 शेड्यूल थुलांग दिस इज 6 शेड्यूल एरिया चिनलोबु 6 शेड्यूल एरिया लाके 6 शेड्यूल एरिया पुलोते सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन लालो नांगली निंगची भी नहीं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो अलामांगे इक्विवेलेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुदामलो पोंते इंडिया आ कॉन्स्टिट्यूशन को पांच हजार कोंग दोमा इतुमता लापवान थाक थाक हजार कोंग चिंगबाडुन क्री नांगना अलामा बांगे आथे के बेगे चिया फान जोंसी लोंगले जोलोंगले पुलोतांग ते को पिला मिनिंग के का प्रेक अकाउंट क्रिएशन नांगना तुमके लासिनांग क्लार सब पेंचिनी पुलोतांग ते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट लो आको पोरही दुता 6 शेड्यूल कोपिया पोसी व्हाई दिस 6 शेड्यूल was framing why it is framed for scheduled tribe people
kopia posi la bangso 6 schedule ke nanga selam pilo la a reason a purpose hedi thambak bifan kali lake lake ilitum aprang pentai tumare chodo ilitum ilong rido setame bharot chari aron hala bangso constituent assembly debate long la bangso kipil lut ponahut ilitum India 1947 aninkan bharot sadhin long lo la so long det penapi itum panang convince India arlo nang ketap nang tabdun tholu la si ilitum ta kingdom do kokpot itum irecho do kokpot si la bangso asik schedule ke ilitum ke long dong lo la si non present langoi kopia posi pinyanian ta itum arecho do kok lo la ke since from inception di ha karbiang long formalities mane karbiang long pu itum India government nang declare clear aprang menta itu malong rike do ed lo lagi lasi karbire chodo koksi pini anta adun successor di apurun bang bom si pini anta karbire choke do kok lage rong arak di rong hang rong bong ke nonta lasi nangli ke purkimo langle la komane mane nang pare dun po komane mane nang thanun po halason lok alam se ganingji lasi panchayat ke jongsi hadi common sense nai muni tumka jo applicable kali polotang te kopilo tumka chinina po panchayat aron jongsi biun e polotang te lake court pensi pridak po lake anke tum chini democratic country itum ke rat atum si vote ke jok pensi bang phutoy dunji parliament long ta lapen dak council ta lapen assembly long ta lasi itum ke democratic country binak election pensi ili tum adet ke cari binak anke laso labangso PIL jongsi high debt pen labangso kidam tang election jongsi breakdown di quas debt polotang te pipuk dak polotang te normally ke election do nai mawe putha normally ke election do nai Dorang po lake election abi de gumal loka cari bola cari bang dake ceka masi bang hamsi ceka masi dake ladake election ang pa dolang po ke kalilo lagi election jongsi illegal pote labang ke quas dak po pre dak po engke lo teng pen election mane election ki padut huai pala bangsi pidutu nang kok lage common sense lage matha damra nang nelu cepat lu nang nelu lage jongsi nang li indu da leader polotang te lasi constitution lo cipuri tha lalu nilipian lapian nilitum ahok pet rat pane pacobai kali APHLC tumke lasi pinianian ta paragraph 2 sub paragraph 7 tani tum wardik long lo lapian ning thek long non adhiu ta nilitum si labang so award dik longji athema ahok pet si APHLC tumke काम के क्लेम लापेन आरना में हिरजुमे ता रात हिरजुमे लापेन आरना में हिरजुमे नीले तुम लोग दोपे में लगे नेली ना लासी नांगली फान पिनी क्लार डाक पेन ला इसिया मेसेज मते लबंग सो अबिरता के आके हाय तुलिराम रोंग हांग लापेन बीजेपी आ टीम नो मासी नेली क्लार डाक पेन पचिनी लो काडोम फिनिश लो नी चलो फिनिश लोग बैठो ते चलो दी